Watho wa andũ gũikara maraihanĩrĩirie na makĩria ma mita ĩmwe nĩ watho ũroneka kwaga gũthingatithio thĩinĩ wa andũ arĩa mahũraga biacara itiganĩte, ari ni hamwe na Inyuthi ũndũ ũmwe na saluni. Salon zote, salon na kinyozi zote zinafungwa kwa sababu hakuna ile social distancing. Wakati unanyolewa, mtu akikunyoa atakunyoa kama ako huko mbali, si lazima akuwe karibu na wewe. Sasa na ukinyolewa labda uko na hiyo corona ama endo ako na corona, si utapata. Mwena wa Molo na Kuleso thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru, afitha wa ugima wa mwĩrĩ Festus Panyako nĩ arutĩte watho wa kũhingithia biacara ici, akiuga enecio matingĩhota kũraihanĩrĩria na makĩria ma mita ĩmwe rĩrĩa mararuta wĩra ũyũ. Vinyosi na wale ambao ni kwa salons tumekundua ya kwamba hao hawajaweza kuweka hiyo nafasi ambayo inatakana keeping distance, hawajawahi kuweka vizuri. So tunashughulika tuone tutawashauri namna gani jinsi watakavyokuwa. Ikifika kwamba hawatakuwa wametusikiliza vile tunasema, tunaweza kuambia wakae nyumbani, hizo kazi wasifanye. Ihinda-inĩ rĩu Panyako nĩ athĩte endia a mĩarĩro arĩa mendagĩria irio taũni-inĩ ici onao mahinge biacara ciao, kuona matirathingatithia utheru wa gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire. Tunashughulika na watu ambao wanauza mahindi, vyakula, kunaita food hawking. Tungependa sana wakae manyumbani. Message ni kwamba wakae nyumbani hadi wakati tutapata maagizo zaidi tutakapokuwa tunaendelea. Lakini utapata kwamba wale watu ambao wanauza watermelon wanakatakata, unapata kwamba hawajali hali yao ya kuwa weka distance wakati ambapo wanashughulika. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njuguna.